Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Kakak Eca mau kemana? Kita mau ke sana. Ya udah, yuk. Uh-oh. Duh, happy banget ya Kakak Eca. Langsung deh naik ayunan. Loh, kok jalannya kayak gitu ya? Ada-ada aja nih Kakak Eca. Asik banget nih yang main balon. Uh-oh. Kakak Eca malah jatuh nih kawan-kawan. Haus nih guys, Kakak Eca minum dulu ya. Ih, enaknya nih yang lagi minum. Mau dong? Uh-oh. Sekarang lihat pantai dulu teman-teman. Main pasir senangnya. Itulah ya teman-teman. Kakak Eca kalau sudah ketemu pasir tuh pasti aja happy banget. Bikin rumah-rumahan, loncat-loncat, sampai guling-guling. Seru banget ya teman-teman.
Sudah sore nih teman-teman. Terima kasih ya yang sudah membersamai Kakak Echa. Sekian dulu ya kegiatan Kakak Echa hari ini. Lain kali insya Allah kita bikin video lagi. Dadah teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, nanti besok kakak Eca kesini lagi ya teman-teman.